Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te chibai vek kule September ni som pathum sang ni som ni le panga ania antu thar ngai thak tur te hi September ni som le pahni zanla ya kan buat sai ani Joe and Joe Shopping Center Falkland East te chuan September le October thla chung song hian an bungrone chat berber te chhungin stock clearance run pui ama zong aina sa zokin an kalpui le ta chur chur ta an bungro quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin hle te stock clearance run pui ron nang fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te shia in he hun hi ron van ne pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift tak tak pe kan ni dona bungroi le tamdana zirzel in free gift hi dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack so tan ni dona ni apan to tan pan non fo thin join jo shopping center Falkland East phone number 9612507530 tunlaya khovel ti tilar bermai chu charlika thina chungchang le aka phlum tu chungchang hi ani ome FBI te chuan aka phlum tu hi an man to a Taylor Robinson ni en kumsom ni le pani mi chau ala ding he nge a yuta khomi ani Taylor Robinson apa hian afa pa hi chilai me pwa ani awanga charlika thina thu te chu a soi puya afa pa chuan silai me pwa ani chungchang vel te chu a hriat ve ngai thu in apa chu changa an ri hlel thalak an tar lan po apa chuan afa pa Taylor ange yani thu chu sayin afa pa chuan hriat chu a hre nge ya ma se in nam hnoina anei lo thu in na tang ve tlata an ri hlel thalak an tar lan po ama nge yani thu apa chuan afa pa chu hril zuita a police kuta in peturin anor zui boka ma se afapa Taylor ro chu atang ve tlata in pe kai chuan ma ni in ti hlum adu zok thuwa soiba ka ani lo thuin atang ve tlata ni ma se apa chuan an rin hlel thalak chu afapa thalak nge ani ti achian ema wangin adop zela afapa po atang rei thei talawa ain puang ta nge a chu vele youth pastor US Marshal Task Force Officer ni bok chu afapa in tua la tha dan te chu a khil ta veka pastor nen hian ruwa man na siamin Taylor pa le pastor hian police in pe mai turin an nor na sa hle a Taylor Robinson ai ro chuan in pek ai chuan in ti hlum adu thu ala soi ta fana ma se FBI lam an lo lang ma la an man zui ta ani hetia anron man chhuat thei dan hi apa hian a report ni angzong a soi te po tam tak a oma kan thulak na hian chiang takin na soilo apa hi faktuan tam hle a mani fa pa te ngai po thil dik lo an ti ani chuan tran mi alova hetiang anga thu nei tu te hne na ape mak mai hi fak a hlo em ma kan hria tangin American home nun dan te chu thil ti sual ngei po man tuma anin an vakal point an chung ten lo hum tumin mun danga ten lo bi ruk tira anin chung kil khor khoi lai lai a mote bi ruk tirin hum thei dan an lo zong ram thin ania chuti lai kara Taylor Robinson a apa in amantir mak mai hi faktu an tam hle ani Taylor Robinson hian charlika aka nuwa khan athuam no chu college campus a room a thaka an ina tanga a hak chua thuam no a hale te te a ti chuan atlan cheta ni in police te hian an report a chuan an tar langani Taylor Robinson te chung ko sai dan chuan hun enge mo chen na tang to khan left wing left is so zir tir na lam a tui pui chho le a antifa lama po a active chho ta viau ni in an soya hei hi an chung kwa in anin zir tir dan ang lo tak thil ani thu an soi bokani Donald Trump chuan charlika kaplum tu hi thitura achung thu rel ani ngei a bei sei thu a soi chuak ve bok ani tike thangri moi kumsam ruk le pathum luang mual veng chu apasal William vanlal fuayan August ni som le pani zirtop choknulam khan erganin nakapal lo maya aliam tuar lovin ti vanlal fuai hi nimin tlai khana boralani kan thulak nai na tarlan danin pu William hian ergan mangin target siamin
anin bula thil lakapa anupui hi ergan le target inkara hian aron lang thut maya puiliam hian anupui chu kap palta ani silai mu hian pi ruai khabekwal nuai angonga afua thisen zam pui artery akap fu ani mela thisen na chuak da sale a ebenezer hospital pan pui ania aliam tuar lovin pi ruai hi aboral ta ani nizana lumen ania tichuan vo innia aizo civil hospital lama postmortem tur ani dona chumi zo chuan voiliam ani dona ni achan chin kan lo tar lan to mizo rapper vinci changte po thatlam mapan chho zela lo mom hle maya adin mun po ngai to om ani to lo ni nan soi hun engemo chen aizo hospital khatla a intensive care unit ICU wa en colony nuin mizo legendary rapper vinci changte po hi adin munazia om chho ta hle a ICU wa tanga HDO wa dalu ani nuwa cabin lama son le to nin chuta chuan en kol me kani vinci nu pui Deborah chuan ma kan sona kan lom khop mai atir khan kan lau thong man viau khania tuna chuan a biak thei to alung phuero monitor reng angaya chu chia chu an en ani to mai tin asoyani vinci hian tuna hian phone te po a khoi ve pe to nin an soya lodam thazel turin du sakna kan la tak meu meu ani ni somni pakwa thariat sanghi somni panga zandar khwale minute somnga vela lal khiat renga sia keng kum somni pakhat son of la rongbola zotlang veng aizol silaya kaptu ro chingpuya kum somli pali son of hai kin sanga bongkon salom veng chu ni som pani thakwa sanghi somni panga khan kota ain lana hewang hian zotlang veng ni pui chu kot bula an pung khomani zotlang veng mi pui te hian banner le thuzia khrang rang te an kenga ro chim pui hi bela achua an phallo thu le a phu tok khremna pek ngai an phu thu te in an awruala ro chim pui kota ain lan nuwa an trin dar zui vele pani zotlang branch UMF wai tu te chuan dal sia renga hi a tho a ha zwal dewa wangin mi sari thakwa sang hi som ni panga khan ICU wa dalu le ania daruk le minute somli khan ventilator an mantir ni in het hu kan buat sai lai thleng hian ventilator ala manga a khosikero aum to long ni in an soyani Nepal ram buaina kal chho ze dan chungchang puhuna kol vamziak ngai thak chun zomang Nepal ram chunga thalai rwal generation G hoten tharum manga an ram huai tu te eiruk na le hlem hlet la dodal na violent anti-corruption protest tunkar thotan ni le thole nia an nei chu an chol san to a Prime Minister KP Sharma Oli point tunkar thole ni khan ban na thelu ta ban ta ka wangin Nepal ram omzel dan tur chungchang hi Nepal thalai generation G ho tu tele sipai ho tu te chuan an soi khomani Nepal ram buaina chuaka hian mi somnga pakhat lai an thia tam takin hliam an tuar boka Hizinga hian India mi mei che pakhat Ghaziabad lam nu watela police pathum man telbok Prime Minister KP Sharma Oli chu abana wangin a sarkar po atlunga lani sarkar lailok siam dan tura generation G ho tu ta chu atira an lungrual thailo hlom faction ni ang devin anin thena Paul pakhat zokin Nepal ram Supreme Court Chief Justice Lui Susila Karki chu interim Prime Minister ta nan dua an rot boka le lampol chuan Nepal Electricity Authority Chief Kulman Gising an rot thunga an thu ai mulo ngal hle a anin the thu man hial ni in media report than khat chuan an soi man Chief Justice Lui Susila Karki ia chuan an lungrual tlang theita ti PTI report chuan atar langani Amma salama khan Nepal ram mi pui ta tok na kan soinel nual to a kumtam tak chung chu Nepal ram minister te sarkar nalian thok te an hausa in an fa te thleng poin mi pui mi mir laka an chapawin an in vilik ema kar changkang berbernen 5-star hotel ate nuaman tola an jinga tel velo sumdong lian le mi hausa fa te
mi pa ngai fa te laka mu sit na trong chal tai tak tak an chak suak thina heng bilian ho chet vel dan mit ti kham thei tak tak le an trong kam deng khong le mi noi chi an tam tak te chu social media rang ranga tun nai kumla rai vak lo tang khan an the dar ngal zel awangin milian ho chu an jim tot hle maya hei wang hian Nepal sarkar chuan social media chi rang rang som ni le paruk lai mai man khap na dan September ni li sang ni som ni panga khan thu pek ati chuaka hei hi an buaina mei pui chem al tua ta na ron tang ta ani generation G te hi an chena sain an chelei luak ma ti lo ruala ni lo an phena rem chang manga na sataka mi tu te emo lo phusa infiltrators an pu te hian kum tam tak chunga an lo din le sak building hlu tak tak tam tak hetiang intra sak le nei let le har salutuk tur chena an vai ma vek mai te khazong an chet dan anuma ma ti lo ruala ni lo Supreme Court thil chin chia na zong thlengin an hal chiat vek awangin interim sarkar le tunhnuwa sarkar thar omzel turtan buai thak fe a khopang generation G protest ngong then khat tharum thona top nuwa mason na thar omdan chu pakhat na susila karke Supreme Court Chief Justice lui chu interim government ho tu caretaker prime minister aniang karki chungchanga thutluk na nei tur hian army ho tu le generation G palai te hian ni lai tho tan lama rei tok an soi khoma rei tak an thu ain mulei theilowa zan lai pe nuwa thutluk na an nei thei chowa Kathmandu mayor Balendrasa generation G te ngai san point karki hi pakhat an chop chua ve ain a thlob bok pani na ninga ni khan interim prime minister chungchanga generation GIO delegation nilengin an soi howa interim prime minister tura lungrual thap na consensus an nei mai theilong soi to angin an jinga hlom faction khat chuan kulman gising kumsom nga le palimi chu nat takin nan rota a chan po Nepal ramin electric wanga kumtam tak chung har satna anto asut kian wanga ni pathumna zirtop ni khan Nepal rama dar ni vela army ho tu tele generation G palai te chu thu poimo rel turin an thu khom ngala an thu rel tur chu interim sarkar siam dan tur le mel mang parliament ram kalmek ti top te an rel donani palina Nepal ram khopui ber Kathmandu le khopui rang kot thlera nun phung pa ngaya an kier le tran mek ti mipui kholaya an chet vel da na tangin na lang tana sipai boruak thunun tura chevel army petrol le khopui chung lut tur lier thei an lo en dik po azia oma dor an hong tana mi then khatin in kang chia le kholai su hnok an hut chia te hian fain an hatlang mek mu tura ombok pangana hetiang thil Nepal ramin ato lai hian India chuan akhwa le tui Nepal ramazin mek tangkhang te chu thona mangin na thiar chuak tana anjinga Andhra Pradesh mi za somli te chu Kathmandu atanga thiar chuak jinga antela India mi tam tak te chu ramri Chanauli Uttar Pradesh le Darjeeling lama motor mangin an hobok parukna Delhi Transport Corporation DTC bus Kathmandu atlan thinero nilai ni atang khan Nepal ram chunga atang khanga Nepal Hindu ho Ayodhya ranjin te po ho theilovin mun then khata antanga Nepal le China ram rilama khwal jin tang khang anom bok pasari na Indian volleyball team po Nepal a hian anom lai ania anom na tangin Indian embassy lamin mun him jok lama an son chuak to bokani pariat na hebuaina den chena Nepal mi India rama luruk tum mi somruk le pasari chu sasastra sima bal SSB te chuan India ram chunga mehring lut chuak endik na muna an lo mana Nepal ram chung zela tanga sahim na tur zong dia khiat an ni pakwana
he buaina wang hian India khua le tui Rajesh Gola Ghaziabad lam mi chu Kathmandu wa hian athia a pasal nen hiat hotel an thlenga an thlenna hotel chu halania a in saseng man ve talwani somna Himalayan tlang awang hian Nepal ram hian khwal zin na hi pin an ram sum le pai po khwal zin te sum mana hian a in ngat lian hle Nepal ram tourism chu he buaina hi tuarna sa hle turania Nepal ram hotel industry te sum chet vel dan po za somnga atlatiam nga la ni tin khosak re namamo bu fai thailam chi dailwa tel le thil dang mana to hle a mipuin an tuar ngal der hei ve thung hi khovel ram rang chan chen history atanga tun thlenga khovelin a riat fo chu Europe ram rang lal tam takle sa khopui thiam tenen hun masalama khan an tang ruala nuam lutuken dan khosa mipui an sor fu thunga ram rang tam taka sarkar thunei tu rorel tu le an thui hruai te tlom le tatheya in ngai lo nalian thok thlengin an thunei na mani in hai vur le mipui tara be na le nuai chiana atan an man na sat lutuk china chuan mipui thin to lutuk chu apuak ke thren mipui thin rim na an tong buak vai chuan an chunga lai nat na le za ngai na lantir a ngai lo ti hi ani hebe chungchang puzai ram thanga ji khengai thak chun zom te ang Nepal chuan Prime Minister Lailo Katan Susila Karki chu an nei ta a Zirtop Zan Khan President chuan thutiam alak tirani ani hi soito angin Nepal Supreme Court a Chief Justice Loni to ania Nepal rama nei che Prime Minister Masaber ani ta bok Karki hian thutiam alak ma lok hian India Prime Minister Modi kaza tak zetani thian thatak Nepal nen kan ni thina ba se bungbel po hi aom khom chuan ari vele rum thina lo mole nui hak khak chungin nati India lam on atum to anima na ba ka Nepal mi puiten Modi ang ram huai tu nei an du thu hi an au pui na sa hle sarkar thara minister huat tura generation G lam tu ma anom don lova tharuk chunga in thlanna buat sai tura be se an ni heti lai hian he tharuk chung lo om tur hi emergency in azui ngal mai thei ti chu rin lockdown ani emergency hi puan ani chuan sarkar do dal na lam reng chu eng hoi zong point arem lo bur do ani atoi zong in heti chung hian eiru nia riat te chu chui char an ni do na tun buaina chua chunga mi rok zonga khosa te kha man vek an ni bokang parliament po thia dissolve ania Prime Minister Kalchuak ta KP Sharma chuan an party mi te hnena he thil hi na sat taka do dal turin a fui ve bok kani Prime Minister veng tu te chu India Prime Minister veng tu Special Protection Group SPG te hi i kheto ngeyang ma se toi te tak takin han thai lang ve hrim te ang kumsa ka zakwa somriat panga April nili khan din ania tuna hian sipai sang thum vela no mek ani kum khatan budget po hi atlem chelo hle a cheng vai bel chezali somriat pakwa zet zunia an moto chu sauriam sumarpan surak sanam ti ania a omzia chu wal senna impact na le ven himna ti ani kalut vedu ati ngot theilo la mual vela anron langai heklo sipai yoni sanga tangin a thabik thiau than chua ania hetalu tur hian dil tala emo thanjinga lotel tala emo nangle ichung te zong ba ka in tha kal to te an chui charanga ming hliauna nei to emo soi sep kai an lo om to hrim ani chuan itel thailo ngala a enga ma in itlawang fang mai do na ni tun din huna chuan an ni hian kan Prime Minister Modi chi hi an veng ri a ama chuan pisonia te chung kwa po an veng thowa kumsang hi le som pakwa tang khan chu sak an ni Prime Minister baka a chung te ven him ma an thok thina an chung te chu khoi mura pom se an veng ta thin baka an lal to lo nu kumnga dang thlengin an veng thina tuna ero ani to lo
Modi ngor hi Prime Minister ani na angin an veng ani engman ruange an kentrin Glock 17 le 19 Austria siam 57 Belgium siam semi-automatic pistol VV FN P19 le modern submachine carbine India siam submachine gun FN Harstal F 2000 le FN Scar assault rifle 10 kengani ven himna hi an uluk ema tun main Purajif kandi le pindra kandi kan lo chan kan lo to bok ne azia lo hle anti ve turani to lo shim Mizoram a po ven himna khau lutuk tak maya kalpui ania Mizoram te chu aral muang thova lo ti ve ngot lam khani lo pumodi hian VIP culture ka du lo mi pui rualin ka kalang po ti se a thei lo ani top mai chutiang chein kan chief minister po hian ven himna kama mo lo tiang ang ma se kan sipaiten an veng don tho protocol ani chuwangin tuna kan prime minister local sarkarin alo don sondan le khulamin an ron rel dana hian soi ve po ni la omzia nei lo pumodi hian chuti chuan tira u po atilawa a him na tur ngai tu te thil ti vek ani ti kan riat a tha ome kan ni na angin langila lem chan angai hleinem te kan lo tia lem chan po tumila a thei lo hrimhrima kan ni dan anga lan po tumila a thei chuang lo chu kan riat reng a tha Manipur lama po nilai thotan zan vela khan an buai hle maya pumodia hian Manipur a tlo don ni in an soya in pu cha na te po an lo neya ase mi pui thingrim chuan kha chen kha kan buaya voi khat po pumodia hian min ron tlo atum lo tuna kan ral muang ta deuh ti vele a ron kal atum hi kan du lo ti in Churachandpur lamka lama chuan ama lo mu na turata na mun an buat sai te po an ti chena sa hle ni in an soya ni US le India chungchang tarif chungchang vela wanga buaina neu kara mani loka India in remna ati top lai lok nuin US official le Boeing lam thu nei tu te chu kar le lam hian India a lozin an tum ni in soya ni an ria tangin Boeing P8i paruk label chungchanga aniang tarif chungchanga in mu thiam lo na ma se thildanga US le India thodun na chu akal reng thowa Tejas MK1A engine po US yana supply mek zela military training po an nei dun reng thawani tarif chungchanga chuan tun din huna India in ator na hiat tur ala omlova a omlo mai ni lovin India rama lo nei tu te thar chuale thildanga GST slap thar man ani box sia wangin India mi puita tan chuan lom na tur hlir ala ni ri izoka US lama ero thilman ato chakhle a minol pui chu an phun mek thungani a chan chu tarif sang ma se an mamo an la lut lo thei chuang si lawa chu chuan aman ati sang sia an buai ve lo thei lawani India a ero US thil siam lak lu hi mi ho sa te ta na ni deuh bera minol pui ta na hantor na tur a om vak lo thung darkar som sari le pani chunga ram paruk beitu Israel thu buat sai tu hi predivial siama ani ral thuam chelek lo thailo Israel September ni kwa sang ni som ni panga Qatar sana a tlaidar thum velania rin lo takin Qatar khopui ber Doha a thil puak ring tak riatani tlap mai make khudum khui mai chuan van boruak atuam ngal chuma mi pui te pon hlau thongin an phili hle mai Israel in Qatar ram khopui ber Doha a Hamas fuai tu te omna nia akhiat chu misai mangin a bei thu talo ni Hamas chuan mi panga an thi thu le an ho tu poi mo te ro an him thu an puanga nunna chan zinga hian Qatar mi pakhat atel bok Israel che dana wang hian UN Security Council pon ati theile ti ngam tok ti ve in adem thuwa chua ve Qatar hian US siam Khovel Air Defense System rin tlak ber pol Patriot le THAAD te anei na chungin Israeli missile hian an ram adeng fu tho mai Israel ral thuam still
lo man har salu tuk wang ani mai om mange ti ngai dan te oma nge thil dang wang zok ma se eng missile ral thuam chia nge Israel hian a man ti riatani lo fighter jet atangin nge tuipui atangin missile hi an ka ti po achiang lawani Israeli official pakhat chuan Doha an bei ma hian US an riat tir ma sa thlap ni in a soite tlat mai ramla chuan he operation hi a riat pui lo thuwa soi bok sia an thu a in kal ni thum chung lekin Israel hian ram paruk a bei man nia bole tunkara ringot Gaza chu air strike manga bein ni jani donin nunna an chan le to a Lebanona district pahnia Hezbollah helte beibokin mi panga an thi Syria Homs khopui Air Force Base beibokin Tunisia drone magin Gaza lampan turlong a beile Yemen khopui ber sana a Houthis helte bitumin a beile a mi somthum panga velan thi tuntum hi Israelin Qatar ram chunga ral thuam a chelek voi khatna ni Qatar ram a bei nilovin Hamas ruai tu te abitum zok Amison a hlo tling chi alovin na lang thunga Qatar hi kan thria tangin US thiana nia kumin me tha tram chuan tloin Boeing thlona zani som thleng leina tu in rem na te an zia khani kha kumsang ni som pakhata dai to khan US chuan Qatar chu Hamas ruai tu Israel ne inka haina tur kong dapa in biak na a Hamas IO tu te chu arama omtir turin langena hei hi Qatarin azomani Qatar chu Hamas ruai tu te tan ahim turangai ani Hamas honden in biak a osam nan le him taka an chet vel zung theina na ti ani Trumpon alom lo thuwa soito Israelin Qatara Hamas ho tu te abe tu loka amirin le ama thlop tu a campaign lai pwa tho lok tak activist lar Charlie Kirk chu ka hlum ani le mai boxi atum lo bevin India le China te a tho dum tiam ni in alang mek bok Russia le Ukraine in dona le Hamas le Israel in beina ati top theilova Venezuela ne anin gurmek bok ne tun lai chu riruha na hlir ati ve fo mai thei kumsang ni le som ni pathum October tha atanga chiarin Israel hian Palestinian mi singruk sangli zaruk vel nun na alak sakto Israel lamin mi engzat nge thito ti ero Israel hian media akwa khira wangin riat ahar angtenga Israeli sang ni don vel chuan an nun na an chan ve to nia chutani Senator pahni report lungchiat thak chu Democrat Senator pahni Chris Van Hollen le Jeff Merkley te chuan tun nai khan Israel West Bank Egypt le Jordan te an tloa an pahni hian US sarkara Senate Foreign Relation Committee member an ni an thil mu te chu report siamin an ti chuaka an report khai khom na thar ber chu Israel hian Palestinian nampum pui hi nuai bo tumin na chemeka US po ain rol ti hi ni Senator pahni te hian bom le silai mu mai ni lovin ei tur le ril tram na te chu Israel in ral thuama amang mek ti chiang takin an han muwa UN pon tun kar chungin ril tram na wangin mi zavel Gaza a an thi thuwa puang ve bok Gaza le Egypt in rinalai vela om Rafa khopui minwai ni le sing sari vel chen na thin po lung noya achang vek deuh tho ti an muwa Jordan ram thunei tu te chuan peanut butter khoizu le tumna thlumchi phoro te chu Israel sipai ten Gaza a phurlu an khat thuan lo hrila Gaza alut tur hian ei tur phur tak pakhata Israel custom ten fee US dollar zali vel India poisa in cheng sing thum le sanga vel an la thina an check main fee chu an petrin phallo thil pakhat lek po an phur chuan hotir le an nia an kal le du chuan a tharin US dollar zali bok an choi le thin ti te an va mu chuaka hei wang le kwa khep na dang neu wangin Jordan atanga tan puina lut tu sang atangin za somvel ba Gaza a alut theilawani Egypt thunei tu te pon ei tur le tan puina thil phur UN trak rual te chu Israel silai mu le bom laka an him lo thu le tam tak an chiat pha thu
chinai tor te chu an lo mu tira bungrada khom na mun puite lo fan pui an ni boka heta hian Israelin phurlu aphal lo wheelchair ni eng mangchi tuipam na khol puanin motor part le adang te a omrei rui mai ani Gaza a UN tranpuina semna mun zachuang om thin chu Israel hian mun lia atitlema chu mipui makta duai ni ten anin trauma ni chu chinai tor te pahni report hian khovel hian kan chia le thariat na mangin Israel che dan hi kan dema kan ti to pangai an che dan hi dan mi ta tangin thlir pon thildik ani lo khovel hian mo phurna kan nei tongkama indem ringot te hi engma ani lo he nun ron na lan tir tu te hi khovel hian kan hrem gama an phu to kan tuar tir a hun to ani atibok hei hi politics thila Trump be na lam ai main thudik puan na ni in na lang fin fiana video tanen lam a umvek Amnesty International le US Special Committee te chuan Gaza Strip vela Israel che dan chu nam in nuai bo tumna genocidal attack antia khothlang lam media ho la chuan Israel che dan hi anziak thadu lo fo bok Israel hian Jordan le Egypt patang mai ni loin ramdang atanga lutur tranpuina po street takin an khuwa khek mek zela hei wang hian real drama thimai theidin munading anwai telin nanom mek World Food Program WFP na talan danin Palestinian mi som zela pukwa te chu mi khata cho voi khat ayat tlem tin eilo te po anni ati thola thatma saro Israel hian intelligence poll pathum maneya kan riatlar Mossad ho kuta hian ramdang en thlak le aruka operation nei te omin an sipai intelligence big chu aman ti anni ram chung himna international security le intelligence buai pui tu big chimbet ti annia manni doha be na po kha Israel Defense Forces IDF le chimbet te thodun na wangani kumsa khajakwa somruk chawa khan chimbet officer ho tamjok ngai dana chuan Palestinian Liberation Organization PLO ne dan kong thatar chu an fuai tu Yasser Arafat ti hlum kha ani khati laya sinbet ho tu pa Yehuda Arbel Khan adairia Arafat ti hlum chu Palestine ne na an buaina chin felna na ti mak mo ni en na ziak nge Arafat kha Polonium manga rai hlum ni nge yangai ani chiang taka fin fia na ero tun thlengin na omlo Arafat thina po kumsom ni ani to Rabin thina po kumsom thum mani to Israel le Palestine chu an buai tu zok chu ni si hile kumin mai tha a Israel chanchin bu harachin Israel mi pui ta ngai dana ta la na chuan Israel mi pui za somriat pahni velin Gaza Strip mi pui ta chu no chhuak vek an duwa za somli le pasari te chuan Gaza mi pui zong nei chia le nau pang nen lam ti hlung vek an thlobok Israeli journalist Ronen Bergman chuan le khabu thatak rise and kill first ti aziaka hele khabua hian melma mi poimo te ti hlum chu Israel politics lai mu ani thuaziak kumsa khazakwa somli pariata Israel ram malo piana tangkhan Israel hian an melma te huai tulok sang hi zasari chuang zet an ti hlum to Israeli ho hian an melma te ho tu huai tu ti hlum hi nim po fai nim sam fai ti en nan soi chin akhat to ka an melma sipai mun pui tele an huai tu te ti hlum chu an nun phung pakhat ve reng ani heti khopa an che chung hian thamuang le ral muangin anom chuang lo ba se an dam kho chuak survive thung tuna po kum ni don anin do nuwa Hamas ho alanuai chimit lova Israel mi pui te chu an tha amuang sot rui lo mi pui te chu engtika nge emergency siren ari ton ti in hlau thong reng in an omani tangkom na Israel Prime Minister Netanyahu chuan Trump chu US President om to zinga Israel thian thaberatia betiam khopuya lenwa na kongpui siam tharpo Trump ming choya aming an puatur thu exa aposbok tan khovel hi aru no chuana ania Israel hian
dam kho chuak turin a beina sangang mai Israel dam kho chuanan hian mi engzat te mevin nge an nun na chan to le arab ram ten an hual thup mai sia makin zela po rem na le muan na a om hi be sei har viau in do na lian zo ala cho chua le nge arin om Yemen helpol Houthis te chuan thu chu asiamin Israel Zionist movement chu tangruala an beilet lo chuan doha athil thleng ang hi arab ram danga po ala thleng fo don ti an puanga ranrual le zual an rotani heti lai hian Iran chu tun lai hian ral thuam lama ain sorbing na sa hleti ze pramila yuenin in ram na siam tura tran alak lova dem turam anom vak lova khremma atwar lova Iwesin Israel athlop miau boxi chuan Israel tan han tim na chan tur vak kaum lo ral khata tanga kan lo hriat le mu ai hian Israel chetan hi arab thlakin anun rong ani ome thop tu tha trampatam azo ma nge hian Israelin Palestinian ho hi noi bong man an tum nge in alang rem na siam tum na umma se Israel hian Hamas ruai tu te chu khoi rama po om se sui zel ani tur thu Israeli Defense Minister Israel Katsuan Soya hei hian Israelin inbiak na le indor na aya silai mu le missile man athan jok zel sia atilangani UN a chuan Palestinian thlop lo chungchanga vote la kania New York Declaration chu vote za somli pahni somin an thlopa adu lo zinga Israel US Argentina le Hungary te po antela ma se a thlop tu hi an tam le thungani Joe and Joe Shopping Center Falkland East te chuan September le October thla chung song hian an bungrone chat berber te jingin stock clearance run pui ama zong aina sa zokin an kalpui le ta chur ta an bungro quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin hle te stock clearance run pui ron nam fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te shia in he hun hi ron van ne pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift thatak tak pe kan ni dona bungroi le tamdana zirzel in free gift hi dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack so tan ni dona ni apan to tan pan non fo thin join jo shopping center Falkland East phone number 9612 507 530